Zonal Chairman Dolai District Dolai Zonal ni Premlal Malchong Tebi Sok Pajak sini Beskango sini Block Committee ni Presiden sini Central Committee ni Leader Kurang-kurang Juti Jamatia Tebi sini Gomti Zonal ni Joint Chairman Subut Kumar Jamatia Nangnai Temani keplai ini nangnai Oma ang cecekang sanai rok sai thangbai kha Sini Tribal Welfare Minister Boni ADC Village Mo Atrabla ADC Village Sondagu Nirok Jotono Siwu O Atrabla ADC Village Rampodo Emleng Mani Yagulo Model Village ini declare khaja ha Model Village bahike declare khaja kha Mane Jotono se facility gnang Lama kaham Tui व्यवस्था गनांग निनी तामसने स्कूल लोग कहां जॉट स्पेशली जॉट नव खिथाय गनांग हाय हनै बराव दिक्ला रखा आथ्रबला एडिसि विलेज न पियाबा ओ रायपाराबो जॉट नव खिथाय दे मा खामाया साइमेया किन्तु गवर्नमेंट एरिया कोड माजा हनै बराव फुनो या अमा हायखे ओं थांमानि या गुलो तिनि लामा बहामिया दै नुंजानाय बकरै Nini tamu senai kebangma facility ma thai ma yang witung. Ni tumani bangun umahaya bos tangka. MLA ni asu power tungu. Angoro edisi ni ngui CEM phana boni chu power kere. Rang pecha ni power bor ni ya phawsi. Kaisa block chini edisi ni shiksha ne edisi ni saise ne rang kebangko block. Te area hingke banu kong. Sini edisi o 10 kuti tong ko ni ko aro jaga kila block o 10 kuti tong khai ke boto kila ni chimi singnai 16ta edisi bile simi sikhaine sini le 10 kuti tong khai ke sara TIPRA nini 6% area TIPRA ni bonasi develop khaine ni le chung 10 kuti ma phane boni se rang bang mani klaya phia ba boni block o crores and crore rang tong utabo bu phan tong PWD o phan tongo DWS o phan tongo nini RDD office o phan tongo nini tawang ma office o line department agriculture ni boroni phan tongo pia basini MLA tabo montri nijini ADC village o si kaisa samungpa no punumaya ehi kutugu tongo me apro sung khanawe ADC ni CEM boromungsa samung khaimeya Rang rohya hisi ulta kutuk tong hunai ro borok salai. Bos no rang rohya ki rohya ti ase. Bo khaima ble boni ya phawasi power. Ti ase chung bidi ke cham khaima li ya boni mote boni mokol bai. Nge bo khai di chuno rang rohna nang ya public o rohdi. Public no development khai di. Nge chung oma high leader je chuni elakani ham kraini bagai chamung tangnani ya phawa power makha bosi bo samung khaya oma hai leader boni dol no chung beskango cheronani nangnai nironi raiparani bisingti ani ke kilani samosto ADC village 16ta ADC village no TIPRA Motha apply nai bo hingke confirm pia banironi raipara o jodi village committee ni ward o passing ya hingke Omoto office like chin no facility roi mana. Nge nai chini Premlal Babu Sakha beskango dili Abhijan no bu joto no orani leader tonai rono chung jodi apply ungmai mani ya golo chung klang thanai dili boro andolon bu chung thangnai. Nge chung tumani bagai chini bubagra no loge roni nang. Chini bubagra maya gnang Suno piauna ni bagoi sipayu. Nirono piauna bagoi sipayu. Tini je Greater TIPRA Land ni movement khaime ni omo সংবিধান ni mutabek jino adai khai roi keplai khaine ni chini odhikar na ni bagoi si. Tini chung odhikar maya. Tini chini odhikar maya ni bagoi chung khaina musu bu khaime ya. Chini elaka no snana ni musu bu snana maya. Piaba o jagao BJP rok sai tongu TIPRA Land Greater TIPRA Land maya o basto phune sai tongu Rampodo Babu oro phaipro sungma sungnai BJP ni agenda tama bu je TIPRA sano mukti khaina ni bagui sungma sungnai
sudu nok ronai tau ronai wok ronai pung ronai bobai jeng permanent solution ya boba tini tongke khna kuru chini bangai adhikar sinangu chini adhikar tongke jeng je musumani khaimau jeta bharat bocho kebangma rajyo ketawengkha ulobo ungnai kaisa jati kaisa rajo kaisa jati kaisa rajyo ungkha ke koisa no khaglai mani kuru oma haike rajyo develop ungu tini meghalaya rajyo khagna kha asam bai mizoram rajyo khagna kha asam ni oma haike nu telangana khagna kha andhra pradesh ni tini boro ni rajyo jebabe unnoti ungu agi ungmani sai onek gon tabok state ke samungso lekha chini TIPRA saro asam ni boro no be example ke chau boro ni asam ro no buru ro ungtheng chau TIPRA haitang di hnei sajau tani TIPRA ke bini bosong bai thungjanai ja dofa hai hnei bui bai ta thungjak di TIPRA hai ta thungjak di hai hnei si chungna example lo hai chungni nangnai hai hnei chung sajak nangnai chung jepro thansa tongu raja maharaja ni amolo apro mughal ni sason ungkha chini hawo borok sason khaimaya british rule khaika british rok chini hawo rule khaipimaya tabok chung thansa ungkha ke chung bui bai rule khaje ke tongmau bui bai sason khaje ke tongmau omo chini bubagra chuno bisas ro phaika poito ro phaika chuno assurance ro phaika je chung yogna ni bagai thansa ungkha ke chung agini hai chini ha chini sason chung khaimanu